Poštovani gledalci, dobroveče. Srdačan pozdrav iz studija televizije 777. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Crnogorska ekonomija. Večeras govorimo o zapošljavanju mladih, tačnije o problemu nezaposlenosti mladih. Naš sagovornik večeras, gospodin Amar Borančić, predsjednik Mladih liberala Crne Gore. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, Srđane, i hvala vam na pozivu. Zaista mi je drago što ćemo razgovarati o ovoj temi, čini se onako izuzetno aktuelna, svakodnevno se o njoj govori. Nadam se da ćemo imati jedan konstruktivan razgovor i doći do nekih kvalitetnih zaključaka. Ja sam ubijeđen u to. Evo za početak, podaci Zavoda za zapošljavanje, evo i danas objavljeni, odnosno danas stoje na sajtu Zavoda, kažu da je u Crnoj Gori trenutno 47.809 nezaposlenih lica, što je negdje preko 20%. Negdje analize pokazuju da je od toga broja svaki četvrti mladi čovjek sa diplomom fakulteta. Kako gledate na te brojke? Tačno. To je u procentima nekih 40% nezapošljenih mladih prema zvaničnim podacima i taj podatak stvarno jeste nešto što nikoga ne može da ostavi ravnodušnim. Međutim, činjenica je da postoje određena radna mjesta u Crnoj Gori, činjenica je da postoje određene šanse, a opet s druge strane imamo i tu činjenicu da postoji 40% nezapošljenih mladih. Mislim da niko nije na pravi način pokušao da targetira ono što jeste problem, a problem je spona između te dvije stvari, odnosno spona između tržišta i između mladih ljudi. Da, mislim da ovdje moramo uzeti u obzir, recimo, kad o ovim brojkama govorimo, da evo od skoro neko ko je nezaposlen ne mora da bude prijavljen na Zavod za zapošljavanje da bi recimo koristio zdravstveno osiguranje, to sad može da radi preko fonda, pa se negdje i kroz taj način umanjuje možda broj zaposlenih ljudi na Zavodu. Također ono što je možda zanimljivo za mlade ljude jeste da oni koji obavljaju stručno osposobljavanje su recimo prethodne godine potpisivali aneks ugovora, pa se tako ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, a zvanično nisu zaposleni. Tačno, ti podaci nijesu nešto što možemo koristiti previše kao mjerodavno. Isto tako, s druge strane, imamo i nešto što jeste sivo tržište, što jeste neformalna ekonomija. Svi smo svjesni da u praksi veliki broj mladih ljudi radi baš na sivom tržištu, radi na ugovore o dijelu, na neke druge angažmane i tako dalje i tako dalje. Tako da ja ne bih toliko licitirao tim podacima. Međutim, ono na što se ja osvrćem jeste činjenično stanje na terenu koje sputava mlade ljude da rade. Da rade onome što jeste sopstveni biznis, da razvijaju ono što jesu mala, srednja preduzeća, što jesu neki biznis mehanizmi i tako dalje i tako dalje. U tom smislu ja sam se i najviše bavio u zadnje vrijeme zakonskom regulativom, nekim fiskalnim, parafiskalnim nametima, poreskim opterećenjima za mlade i tome je slično. I zaključak do kojeg jesam došao ja i naš tim mladih liberala koji se bavio novim programskim smjernicama mladih liberala Crne Gore zaključio je da Crna Gora ima veoma nepovoljan biznis ambijent, ima veoma nepovoljne namete, takse, fiskalne, parafiskalne, poreske i druge namete koji, rekao bih, u prvoj liniji sputavaju mlade ljude da uopšte pokrenu bilo kakav biznis. To je najveći problem. Hajde krenemo nekako od početka. Obično je obrazovanje kao jedan veoma bitan agens socijalizacije, kreator onoga što možemo da radimo nakon izlaska sa fakulteta. Vraćamo se na ono da upisna politika na univerzitetu upravo nije usklađena s onim što su realne potrebe tržišta rada. Ima li rješenja za taj problem? To je, Srđane, vi ste sjajno rekli, to je zapravo ključni problem. Nama je prva tačka u našem programu upravo harmonizacija onoga što jeste univerzitet i onoga što jeste privreda, odnosno tržište. Crna Gora definitivno nema tu harmoniju i mislim da je to jedan od nekoliko uzročnika o kojima ćemo govoriti kroz emisiju koji dovodi do ovih poražavajućih rezultata o kojima smo govorili maločas. Dakle, činjenica je da imamo nekoliko desetina magistara na birovu, da ne govorimo o stotinama diplomaca, doktora i tako dalje. Da, mislim da je bio podatak 12 doktora nauka. 12 doktora nauka, mnogo više magistara i slično. Međutim, treba da uđemo u strukturu obrazovanja tih ljudi koji jesu na birovu i da vidimo kakva su to zanimanja. Da li su to zanimanja koja tržište traži ili su to, evo, neću ići dalje od sebe, politikolozi, pravnici, ekonomisti, da li je taj kadar potreban Crnoj Gori? Da li ima iko od tih magistara neko ko je stručnjak za metale, za istraživanje podzemnih gasova i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su područja koje u Crnoj Gori trebaju. Dakle, to jesu stručni kadrovi koji će nam naročito u procesu evropskih integracija. Evo mi sad recimo radimo istraživanja nafte na Primorju. Mislite da postoji stručnjak za tu oblast u Crnoj Gori? Nisam baš siguran. Jedan moj kolega je pošao u Dublin
da se specijalizira na tu temu. Ja se nadam da će se vratiti brzo u Crnu Goru, da neće ostati tamo i da ćemo možda imati stručnjaka u toj oblasti. Dakle, osnovni problem jeste harmonizacija privrede i univerziteta. Kakve kadrove proizvodimo, za što koristimo te kadrove i koliko mogu da valorizuju mladi ljudi svoje znanje kad izađu sa univerziteta. Da, apsolutno saglasan sa svim što ste rekli. Evo, ja sam politikolog, znam koliko je biti teško politikolog danas u Crnoj Gori. Najviše nas je i nas i pravnika i ekonomista, upravo tih tehničkih zanimanja, onako dosta smo oskudni sa tim kadrom. Kad govorimo o tržištu rada, kad govorimo o zapošljavanju, recimo imam običaj, eto upravo zato jer sam možda politikolog, pa da izlistam dnevnu štampu svaki dan. I na onoj posljednjoj strani se obično oglasi. Sad kad čovjek pogleda koja se to radna mjesta nude mladim ljudima u Crnoj Gori, stvarno se zapitamo je li došlo vrijeme da mi ipak potražimo sreću negdje preko granice. To su obično bez ikakve namjere da uvrijedim bilo koje zanimanje, ali to su konobar, šankjer, vozač taksija, vozač dostavnog vozila i slični poslovi. Postoji takva praksa. Mi imamo svake sezone 20.000 mladih ljudi iz regiona, iz inostranstva i tako dalje koji dolaze u Crnu Goru. Veliki dio tih poslova vjerojatno jeste u uslužnoj djelatnosti. Ali vjerujte mi da ako možda malo dublje analiziramo ono što jeste tržište, poslovi koji se nude i slično, imamo i ove profile o kojima sam ja govorio, za koje naprosto ne mogu da se nađu kadrovi. Mi evo sad izvodimo radove primjerice na autoputu. Ima li Crna Gora kapacitete da pokrije sve ono što jesu izvođači tih radova i tako dalje i tako dalje? Ima li inženjere da rade one stope koje gledamo ako krenemo ka Ševeru i tome slično? Postoji problem o kojem vi govorite, međutim postoji ovaj problem. Neće biti da naši mladi ljudi koji se školuju na stranim univerzitetima i postaju neki tehničari, odnosno stručnjaci, doktori tehničkih nauka, geologije i tako dalje, postaju prestižne imena u tim državama. Zašto ih mi ovdje ne školujemo, veliko je pitanje. Dakle, problem odliva mozaka, odliva mozgova jeste ključni problem i tu može pomoći jedino harmonizacija onoga što jeste privreda i univerzitet. Da, pojavila se jučer informacija, a mislim da je veoma zaživjela u javnosti, da mladi ljudi iz Crne Gore, pa čak i ne samo mladi, mahom idu u Kaliforniju da rade na plantažama marihuane, što izgleda veoma unosan biznis i da se čak na dnevnom nivou zaradi otprilike koliko neko ovdje zaradi, recimo jednu prosječnu platu na mjesečnom nivou. Čujte, meni je taj tekst bio vrlo zabavan, koliko su tu utemeljene, a koliko proizvoljne informacije, ne mogu biti siguran. Koliko sam vidio u tekstu, to su neka lična zapažanja ljudi, par pojedinaca koji su išli tamo. Međutim, činjenica je da se takve stvari dešavaju. Evo možda u prilog tome, da malo iskrenem sa teme, jeste da smo mi i pokretali inicijativu ranije za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe i tome slično. Evo možda samo da iskoristim ovaj primjer koji ste vi pomenuli, da se možda još jednom razmisli o tome na taj način, eto što se dešava sa Kalifornijom. Međutim, da se vratim na ono što jeste tema, mladi ljudi definitivno idu. Ja sam neđe i kazao da i nije toliki problem što idu. Veliki problem Crne Gore jeste što se dugo nije putovalo, što naši mladi ljudi nisu viđeli kulture drugih država, nisu viđeli prakse drugih država, nisu mogli da osjete kako funkcionišu sistemi drugih država. Mislim da je dobro da mladi idu da stiču znanja i vještine u drugim centrima. Vjerujte, to je trend koji se dešava svuđu u Evropi. Dakle, imam dosta prijatelja u svim državama Evrope, mladi Poljaci, mladi Česi, svi oni idu u velike metropole, u Berlin, u London i tako dalje. Jedna moja prijateljica je nedavno pošla čak na Novi Zeland da nađe neko novo iskustvo i ona će se vratiti. I ona će se vratiti i prenijeće ta svoje iskustvo ovdje. Tako da nije nužno loš takav proces i to je jedan proces koji je u današnjem globalizovanom svijetu nešto što je praksa. Prije 100 godina je bilo nezamislivo da pođemo na mjesec dana da radimo u nekoj svjetskoj metropoli i vratimo se ovdje sa takvim znanjima. Međutim, mislim da moramo da shvatimo da mladi ljudi drugačije pristupaju onome što jeste i tržište rada i obrazovanje. Da nekako prevaziđemo te staromodne skrupule i da pokušamo da shvatimo, možda je to problem zašto se često danas osuđuju mlade generacije. Pa se kaže da su i nesposobni i nezainteresovani. Ja ne bih to rekao. Ja bih rekao samo da drugačije pristupaju stvarima.
na drugačiji način percipiraju stvari i da vrlo, vrlo kvalitetno i utemeljeno mogu da doprinesu onome što jeste razvoj i suštinski napredak Crne Gore i onome što će biti konačna reforma kao otvorenom i slobodnom društvu. Da, moram reći da ja lično ne priznajem ovaj stereotip o mladim ljudima koji često nekako dobijamo iz javnosti. Vi ste u toku prethodne godine negdje u jeku onih obrazovnih reformi, doduše iz organizacije koja pripada civilnom društvu, predlagali neke stvari kada govorimo o obrazovanju u Crnoj Gori. Čini mi se da ta ideja nije na kraju naišla neko veliko odobravanje javnosti od mladih ljudi, ali evo da se dotaknemo formalno obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Imamo tako izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju. Prošao je jedan semestar. Možemo li napraviti neku analizu toga šta nam je donio evo za ovih 6 mjeseci, koliko je tu od septembra, evo tako, prilike? Pa evo, na istom smo tragu. U pravu si, mi smo predlagali određene inicijative koje su nam pokazale da problem mladih odista nije nešto što jeste dovoljno zaživjelo u javnosti. Vjerujte, prije toga i nakon toga nismo doživjeli da neki problem mladih, a naročito studija, bude toliko u žiži interesovanja. Ne govorimo o problemima koje je imao rektorat, rektorka i slično, to je druga tema. Problem studenata, problem mladih. Imali smo problem sa jednim profesorom pravnog fakulteta na Fakultetu političkih nauka koji je na neki volšeban način zaboravljen naprosto. Niko ne zna što se desilo tu. Ja sam ponosan što smo mi pokrenuli tu temu i što smo uzburkali na neki način javnost. Da li smo shvaćeni na pravi način? Držim da nijesmo. Da li će vrijeme pokazati da smo u pravu ili možda već pokazuje? Držim da hoće. Zato što u sistemu koji proizvodi 300 magistara za biro rada ne možemo da dopustimo da napravimo takvo lociranje sredstava da samo multiplikujemo taj problem. Umjesto 300 imat ćemo 600 magistara na birovu kojima ćemo mi tako dobrovoljno omogućiti to, umjesto da za ovih 300 nađemo kvalitetno rješenje ili da proizvedemo 30 onih kadrova o kojima sam prije govorio. Dakle, niko se ne protivi onome da najbolji studiraju, da najbolji imaju priliku, imaju i sad. Dakle, imamo fondove za talente, onaj ko je luča, vazda će imati nekih 50-ak mjesta budžetskih na svakom fakultetu i tome je slično, ali ne možemo da dozvolimo da toliko devalvirano obrazovanje, da se ponašamo prema njemu kao da imamo najbolji sistem na svijetu. Dakle, to definitivno nije tako i nije činjenica da neko daje tezu da iz kvantiteta proizilazi kvalitet. Pitanje je kakav je kvantitet. Ne možemo se prema obrazovanju ponašati kao prema vreći krompira koju ćemo da stavimo na gomilu pa će nešto dobro izaći iz toga. Mladi nijesu žito koje ćemo da prosijemo na gomilu i onda će nešto izaći iz toga. Dakle, moramo ozbiljnije da pristupimo sistemu ne samo visokog, nego osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja. Dakle, nama pokazuju i testovi, PISA testovi i tako dalje, da naši mladi nijesu informisani osnovnim stvarima. Vjerujte, na fakultet dolaze studenti koji ne znaju, na pravo dolaze studenti koji ne znaju što je pravna norma. Izlaze sa političkih nauka studenti koji ne znaju razliku između, odnosno misle da postoji razlika između skupštine i parlamenta. Podjela na 3 grane vlasti i tako dalje. To je veliki problem. Dakle, moramo da iznađemo zajedničko rješenje. Ne držim da ću ja danas spasiti sistem visokog obrazovanja, međutim ono što jeste moja želja da pokrenemo diskusiju na tu temu i da se uključe svi društveni akteri, da se uključi Akademija nauka i da uzmemo ono što jesu najbolja iskustva Evrope, SAD-a i tako dalje i ne da ih preslikamo na naš slučaj, nego da pokušamo da ugradimo segmente koji će biti odgovarajući za crnogorsko obrazovanje i ono što je bitno da podignemo nivo budžetskih ulaganja u istraživačke i naučne centre koji je sad ispod 1%, standard Evropske unije 2% i držimo da treba na makar 2% da bude u Crnoj Gori da bi mogli da dostignemo ono o čemu sam prije govorio, a to je stručni kadar koji će biti najbolji u svojim oblastima. Crna Gora je mala država, malih ljudskih kapaciteta, ne možemo da dozvolimo sebi da imamo 300 prosječnih diplomaca jer ne mogu biti konkurentni na evropskom tržištu koje ima 100 miliona stanovnika. Moramo biti konkurentni sa onim što jesu najbolji pojedinci i moramo uložiti sve u 30 najboljih stručnjaka koji će moći da budu prestižni na evropskim univerzitetima, radnim mjestima i sl. I evo još jedan primjer, možda jedan moj prijatelj koji jeste doktor
tehničkih nauka. U ovom trenutku radi u Francuskoj na Airbusu i proizvodi robote za najveću aerokompaniju, za čuvene Airbusove avione, dakle za evropskog giganta. Mi treba takve kadrove da proizvodimo. Njega je proizvela Francuska. Njega je proizvela država Francuska, on je naš kadar. I on će doći u Crnu Goru, ali Crna Gora to nije uradila i to je veliki propust. O tome govorim. Dakle, moramo u njega da ulažemo i u takve ljude. Da se zadržimo još malo na formalnom sistemu obrazovanja, upravo da se to ne bi dešavalo u budućnosti, čini mi se da se mora ojačati uloga profesure, odnosno profesorskog kadra koji prenosi znanje i iskustva tim studentima. Ja sam makar imao iskustva u toku svojih studija da jedan dobar dio profesora recimo ne govori engleski jezik, pa zbog toga ne može recimo da ode u inostranstvo, da pokupi neka znanja s drugih univerziteta i da ih donese onda danas studentima. Jesu li se nekako profesori možda ulijenili? Evo da ih ne kritikujemo previše, ali mislim da su se ulijenili. Potpuno ste Srđane u pravu. Dakle, naši fakulteti imaju problem, mi nemamo gostujuće profesore. Mi nemamo čuvena svjetska imena, više ne dolaze na naše fakultete. Naši profesori nemaju priliku da, ovo što ste vi rekli, da donose znanje sa strane. Dakle, ne možemo svo znanje pokupiti ovdje u Crnoj Gori. Prije sam rekao, dobro je da se ide u druge države i da se ono donosi ovdje. Naši profesori, ja njih razumijem. Oni nijesu u mogućnosti to da rade. Sistem im to nije dozvolio. Dakle, umjesto da radimo sa obrazovanjem one populističke mjere koje govore o besplatnim nekim mjerama i slično, hajmo da uložimo u to. Evo, vi ste sa FPN, to isto tako neđe moj fakultet, vi znate što se možda dešavalo tamo ranije, a što se možda dešava sad. Evo, ja neću donositi sud, ali ja sam uvjeren da profesori koji će ovo gledati možda i mogu da nam pomognu u onome što jeste definisanje ovog stava. Ko su svjetska imena prava, politikologije, ekonomije i tako dalje koji govore tu? Da, zaista to je možda negdje jedan od gorućih problema, upravo nedostatak te neke komunikacije sa ekspertima, sa ljudima koji zaista imaju nešto da kažu i ponude tim mladim ljudima. Meni je zanimljivo, recimo, ovaj zakon o visokom obrazovanju prepoznaje da, recimo, svaka ustanova visokog obrazovanja morala bi makar jednom u 5 godina, čini mi se, da sprovede jedno istraživanje tržišta rada pa da vidi kakvi su trendovi, da odradi anketu sa poslodavcima, sa studentima, kako se ko snalazi i slično, što je negdje možda dobra mjera, ali čini mi se da jednom u 5 godina malo. Također, dobra je stvar možda i to što smo dobili i praksu kao nešto što je obavezno. Opet pitanje kako će se implementirati recimo na 200 i kusur studenta pravnog fakulteta na nekom predmetu, kako im dati praksu. Problem je implementacije. Dakle, vraćamo se na harmonizaciju. Harmonizaciju lako je donijeti mjeru. Vjerujte, digne se 41 ruka i stvar je završena. Međutim, ja čak držim da Crna Gora ima fantastičnu legislativu. Naši zakoni su, ja bih rekao, možda i bolji i od francuskih i od američkih i tako dalje. Ali opet fali neka konekcija između. Ovdje imamo sjajne zakone, ovdje imamo loše stanje privrede i univerziteta. Neki korak smo preskočili definitivno, ne treba biti puno pametan da bi se to zaključilo. Hajmo sad utvrdimo koji smo korak preskočili. To jeste implementacija. Mislim da ne treba tražiti odgovorne, ne treba praviti lov na vještice. Hajmo samo da krenemo da sprovodimo ono što tamo piše. Mjera je dobra, vrlo ste dobro rekli. Evo sad ću da podsjetim da je nedavno, vjerojatno ćemo i kasnije više o tome govoriti, donijeta izmjena zakona o mladima, koji mene u svojoj izvornoj formi nije oduševljavao. Međutim, sa ovim izmjenama mislim da to može da bude kvalitetan akt. Dakle, taj zakon govori o tome da poslodavci u lokalnim samoupravama, dakle u svakoj opštini, imaju pravo da zaposle mladoga čovjeka i ukoliko to urade, oni će biti oslobođeni svih dažbina, poreskih nameta na platu tog mladog čovjeka, socijalnih davanja, zdravstvenog osiguranja itd. Dakle, ja se nadam, ja sam uvjeren da je to jedna od mjera koja može biti posticaj da se mladi zapošljavaju na lokalnom nivou, pa čak i da mladi možda pokreću neke svoje poslove, da radimo o nekom samozapošljavanju, da on može u toj firmi sebe da zaposli i da bude oslobođen prvih godinu dana svih tih nameta koji nisu ni malo laki. Dakle, on sebi mora davati platu minimum 193 eura. Sa ovakvim nametima on mora još toliko plaćati državi dažbina. Dakle, skoro 400 eura
samo ako o plati govorimo. Ako tu dodamo ono što jesu taksa turističkoj organizaciji koja iznosi još neki 100 eura, dolazimo do 500. Prilaz putu, što god da se otvori, taksa za ateste razne, struju, odvoz smeća i tako. Dolazimo do jedne sume oko 1000 eura mjesečno je dakle potrebno mladom čovjeku ukoliko želi da pokuša da pokrene neki svoj posao. To je veliki problem, to je nemoguće. Mladi čovjek koji tek želi da pokrene biznis, koji je završio srednju stručnu školu ili fakultet, nije važno, ne može da obezbijedi sebi 6000 eura za prvih 6 mjeseci funkcionisanja i to samo za troškove koje je dužan da uplati državi. Da ne govorimo o onome što su troškovi proizvodnje ili rada ili nabavke materijala i tako dalje, koji vjerojatno mogu biti još toliki. Dakle, zamislite 12.000 eura mladi čovjek, to rijetko ko može da nas obezbijediti uopšte u Crnoj Gori ukoliko kreće s poslom. A kamoli jedan mladi čovjek sa 18, 19, 20 ili 20 nekoliko godina, dakle, to je po onoj narodnoj da se prvom kokotu sječe glava, tako i ovdje mladi čovjek. Koliko digne glavu, čini mi se da mu je sistem na neki način posječe. Moramo da prekinemo sa tom praksom. Dakle, treba da pustimo mladog čovjeka makar 6 mjeseci, a zakonska regulativa će utvrditi da li to možda čak i godinu dana da bude, što je za mene čak i mnogo bolje rješenje. Ukoliko on uspije da pokrene posao, on će vrlo korisnije biti društvu tada, kada akumulira neki kapital, pa onda neka izvoli država da ga oporezuje. Neka mu uzme i namete i poreze i socijalna davanja i tako dalje. Ali će dati šansu da se razvije i da bude jedna, zlatna koka i za državu i društvu u narednom periodu. On će zaposliti nekoliko ljudi. On će biti redovan izvor poreskih prihoda za državu i tako dalje i tako dalje. Ako ga vi već prvi dan, da se žargonski izrazim, lupite po glavi i ne dozvolite mu da on uopšte ustane, mislim da to nije dobro ni za društvo, da to nije dobro za državu i da to jeste nešto što dekuražira mlade ljude i ubija možda ono što je preduzetnički duh koji zapravo u ovom jednom sistemu koji ima teški teret komunizma, socijalizma i tako dalje, gdje ogroman broj mladih ljudi nema svijest da trebaju da rade nešto na ovakav način, dodatno otežava i dekuražira mlade ljude. Da, upravo sam htio da govorimo o tim teretima koji nas prate, evo, i skoro 30 godina kasnije. Šta mladi ljudi danas u Crnoj Gori zapravo žele kada su pitanje njihovi poslovni afiniteti. Meni se čini to je posao u državnoj upravi do penzije i onda penzije i to je to. Vjerujte, Srđane, meni su šokantni podaci koji je radila organizacija i Centar za građansko obrazovanje. Ako se ne varam, i Studenti za slobodu su čak nevladina organizacija sprovodili ta istraživanja i tako dalje. Otprilike se kreću podaci neđe da preko 50 i nešto % mladih ljudi smatra da je država dužna da im obezbijedi posao, a mnogo veći broj mladih ljudi od ovog procenta koji sam pomenuo želi da radi u državnoj upravi i vidi svoju budućnost tamo. Vjerujte, meni su na ličnoj razini ti podaci neprihvatljivi. Međutim, ja kao neko ko jeste društveno aktivan, politički aktivan, imam razumijevanja za takve podatke. Što su uzroci? Uzroci su dakle jedan vrlo loš teret prošlosti, jednog komunističkog sistema i režima i tako dalje, koji je ostavio dubok trag u onome što jeste crnogorsko kulturno i društveno biće. To se dakle prenosi kroz priče starijih generacija, roditelja i tako dalje. I mladi ljudi moraju da razumiju da tu ne mogu naći prosperitet i sreću. Dakle, u državnoj upravi sa nadoknadom koja iznosi nekih 300 eura otprilike za nekog službenika u državnoj upravi, što može neko da postigne u smislu onoga što jeste životni uspjeh? A s druge strane imamo ono što jeste privatna inicijativa, s druge strane imamo ono što jeste privatni posao i tako dalje, koji jedini garantuje uspjeh mladom čovjeku. Međutim, zbog svega ovoga što sam govorio, ovih ogromnih nameta, čak i oni mladi ljudi koji su spremni da se okuraže, da se upuste u tu avanturu, nažalost bivaju sputani ovim različitim taksama, parafiskalnim nametima, poreskim nametima, da onda oni šalju lošu sliku onima koje bi trebali zapravo da ohrabre. Oni budu obeshrabreni, vide da je nemoguće, da se ne uspijeva,
da ne može da se izdrži i tako dalje i tako dalje. Dakle, uz to duhovno nasljeđe bivših režima koje je usađeno u našu legislativu i zakonodavstvo, očigledno, sve to stvara jedan sklop koji isputava mlade ljude. Meni je recimo zaista zanimljivo kada govorimo evo, o regionalnom razvoju, na primjer u Crnoj Gori, mladi ljudi sa sjevera generalno idu ka centralnoj regiji, ka Podgorici ili idu ka Primorju, znači Budva, Bar, Boka, Kotorska i tome slično. Recimo ljudi koji rade na sjeveru u opštinskim recimo službama, oni ostaju na sjeveru. Dok ovi koji nemaju mogućnost da rade recimo u opštinskim službama, upravo su to oni koji najčešće, čini mi se, odlaze sa sjevera. To ste u pravu i tu je država preskočila ono što jeste jedna od njenih osnovnih zapravo zaduženja, a to je da omogući svima jednake šanse i to je edukacija građana. Dakle, mi smo jedan od rijetkih primjera gdje je sjever siromašan, a jug bogat. Dakle, evo ja ovdje iza nas vidim sliku divnih planina, livada, šuma i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je sjever Crne Gore. To je sjever Crne Gore. Što se može izroditi iz toga? Pominjem livade, pašnjaci, ogromni rančevi, stoka, pominjem šume. To je drvoprerada, gradnja, to su voćnjaci i tako dalje i tako dalje. Vjerujte mi, evo Kaliforniju smo spomenuli, osim od berbe kanabisa, koja je opet na neki način poljoprivredna djelatnost, ta država živi dominantno upravo od ovoga što sad govorimo, od privrede. Dakle, sada je poznata recimo po kukuruzu. Oni beru kukuruz. To su najbogatije države svijeta. Evo da ne idemo daleko, ajmo do Srbije koja ima šljivu, malinu i tako dalje i tako dalje. Što je problem? Problem, ja vjerujem da jeste što država i lokalne samouprave i tako dalje nisu dovoljno obezbijedile ono što jeste edukacija mladih ljudi. Ja pođem na sjever i razgovaram sa mladim ljudima u Bijelom Polju, u Rožajama i tako dalje. Oni nisu informisani da postoje razni fondovi, Ministarstva poljoprivrede, evropski fondovi i tako dalje, gdje leže desetine miliona eura. Izvinite, samo moram da vas prekinem sad. Je li onda to isključivo odgovornost sistema i države ili je to jedna paralelna odgovornost mladih ljudi koji možda nisu zainteresovani upravo za te stvari koje ste sad nabrojali? Mislim da ne možemo apostrofirati u ovom slučaju odgovornost isključivo na državu i mlade. Držim da svuđe pojedinac slobodan mora da bude neko ko je inicijator, međutim u ovom slučaju država mora da inicira jer su resursi u njenim rukama. Dakle, ako država obezbeđuje projekt, ako je država dužna da bude posrednik između evropskih projekata i ljudi u Crnoj Gori i tako dalje, ona mora da obavijesti, da informiše ljude što im stoji na raspolaganju. Ako država jeste neko ko je zakonodavac, ona mora da informiše te ljude što im zakoni omogućavaju. U ovom slučaju projekti i tako dalje. Tako da, kao što sam govorio o radnim mjestima, na ovom mjestu imamo desetine miliona koje niko ne koristi. Na ovom mjestu imamo mlade ljude koji odlaze sa sjevera, a resursi su neiskorišteni. Dakle, fali nam neka spona, fali nam konekcija. I mi se često bavimo više zašto ti mladi ljudi to ne koriste u smislu pokušaja omalovažavanja tih mladih ljudi, nego da lociramo problem upravo u toj sponi. Dakle, neko ko je pesimističan reći da ne postoji to, da ne postoji mogućnost i tako dalje. Neko će s druge strane reći da su mladi nezainteresovani i tome slično. Međutim, niko ne vidi da postoji i na jednoj i na drugoj strani potencijal. Međutim, fali nam te spone. Ja vjerujem da ona leži u edukaciji, da su mladi ljudi, govorim iz svog iskustva, razgovaram sa mladim ljudima na sjeveru Crne Gore, spremni da pokrenu posao. Ali vjerujte, evo ja kad im pomenem, govorim o nekoliko slučajeva sa kojima sam razgovarao, da postoje ovi fondovi, da različite civilne organizacije daju određene fondove za razvoj malog biznisa, privredne komore, unije poslodavaca i tako dalje, oni naprosto nisu informisani o tome. Dakle, moramo svi da razmislimo da li smo, ne država, nego i mi kao društvo centralizovali sve ovdje u Podgorici gdje mi šedimo. Vi i ja smo informisani, naše kolege u Podgorici. Mladi čovjek u Bijelom Polju i Rožajama iz nekog razloga nije. Moramo da poradimo na tome. Da, ja mislim da treba više da razgovaramo o ekonomskoj politici, o tome šta mi zapravo u ekonomskom smislu, onako ideološki imamo u Crnoj Gori. Evo, gostovao je ovdje i profesor Vladimir Pavićević, pa smo negdje došli do zaključka da ovo
što mnogi nazivaju neoliberalnim konceptom ekonomije, zapravo nije neoliberalni koncept, nego je neka modifikacija starog nasljeđa iz komunizma sa principima neoliberalizma. Mislim da je tu kad negdje dođemo do toga šta nam treba ideološki, da ćemo nekako sve lakše mnogo uklopiti kasnije u praksi. Evo Srđane, sad ste me obradovali, Vlado Pavićević, profesor, inače moj dragi prijatelj. Ja sam saglasan sa ovim što je on kazao, hodam po ivici, mnogi se možda neće saglasiti sa mnom, škakljivo je govoriti o tome, međutim ja ću kazati ono što mi jesmo i napisali u programu. Dakle, bojim se da i političke stranke, i političari u javnom diskursu, i poslanici često onako svjesno ili nesvjesno, populistički, demagoški, zloupotrebljavaju tu riječ. Najlakše je reći kapitalizam i liberalna ekonomija su odgovorni za sve. Oni su nas uništili i tako dalje. Međutim, oni ne razumiju da ovo nije liberalna ekonomija. Dakle, liberalna ekonomija, kapitalizam, podrazumijeva apsolutno nepostojanje ili minimalizaciju onoga što su državne stege. Ako čovjek koji ima platu neku prosječnu od 500 eura, još 500 daje državi i još 1000 za različite namete mora da da državi, pa to nije kapitalizam, to nije liberalna ekonomija. Ukoliko imamo monopole nad određenim privrednim djelatnostima, ako imamo monopole nad određenim oblastima u Crnoj Gori i tako dalje, ne govorimo o liberalnoj ekonomiji. Ako vi i ja ne možemo ravnopravno sa najvećima u Crnoj Gori ili uopšte ravnopravno da osnujemo preduzeće i da pokušamo da radimo, mi ne govorimo o slobodnom tržištu i liberalnoj ekonomiji. Tako da, evo, sjajna je prilika da ja danas ovdje kažem, nama zapravo treba liberalna ekonomija i liberalno tržište. Nažalost, malo se govori o tome i evo, ovo je sjajna prilika da to i kažem. Svi su targetirali kao neprijatelja slobodno tržište, ali mene to podsjeća na onu narodnu priču držte lopova. Neko je rekao to je zločinac, kapitalizam je zločinac, liberalna ekonomija je zločinac i mi se vrtimo u tom začaranom krugu gdje prosto neko neće sebi da dozvoli radi popularnosti imidža da on staje u odbranu onoga što jeste liberalna ekonomija. Teško je objašnjavati naširoko o tome, ali vi ste u pravu. Dakle, nama zapravo treba liberalna ekonomija, a ona podrazumijeva ono što sam ja govorio. Oslobodite mladoga čovjeka tih silnih nameta, da nije ujutru kad ubači ključ u bravu svoje radnje 1000 eura dužan državi. Da, upravo jedan od osnovnih postulata neoliberalnog koncepta, evo koliko ja kao politikolog znam, jeste vladavina prava. Recimo, evo, saglasit ćemo se, mislim ovdje, da vladavina prava u Crnoj Gori manjka. To pokazuju izvještaje Evropske komisije i negdje nam se to spočitava. To je upravo jedan od dokaza da zapravo ovdje nije neoliberalni koncept, iako se uporno sa nekih adresa ponavlja da jeste. Tako da ta priča zaista, čini mi se, ne stoji makar na primjeru crnogorske ekonomije. Pogotovo zbog te vladavine prava, čini mi se kao broja 1 u svemu tome. Pa, vladavina prava jeste interesantan koncept koji mi možda ovdje još uvijek nismo do kraja ni razumjeli. Vi vjerojatno znate, a i kolege koji su se bavile tom oblašću, da imamo koncept pravne države koji podrazumijeva puko sprovođenje zakona i tako dalje. I sa druge strane imamo koncept vladavine prava koji podrazumijeva sistem koji pruža jednakost svima i zakone koji trebaju da harmonizuju ono što su jednake šanse za sve. Dakle, mi ovdje često imamo ono što jeste pravna država, a vi ste prije govorili o zakonima raznim, o visokom obrazovanju i slično. Dakle, mi legislativu imamo sjajnu. Tehnički, to je sve u redu. Mi moramo da poradimo na ovome, a opet to jeste problem onog duhovnog nasljeđa komunističkih režima i tako dalje i tako dalje. To je već jedna velika i široka priča, ali crnogorska politika još uvijek možda nije dovoljno sazrela za takav sistem. Evo, mislim da će sad ovo narodno pitanje i tekako interesovati naše gledalce. Kako gledate na sve izraženiji trend rasta učešća mladih u političkim partijama u Crnoj Gori? Pa, meni je to vazda interesantno pitanje i provijava teza da mladi sve više uzimaju učešće u javnom životu, u politici Crne Gore i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja se plašim da to nije baš tako. Ja se plašim da ga uzimaju folklorno.
Plašim se da ga uzimaju u smislu, evo 20 ljudi se učlanilo kod mene je 100, ja ih imam 50 i tako dalje, da se mladima licitira. Da mladi služe kao roba za neko potkusurivanje predizborno. Kod mene je njih 100, kod mene je 150, kao na licitaciji. Da, meni se čini izuzetno problematizovan pojam učešća mladih u politici. Tako je, potpuno ste u pravu. Ja kažem ne u politici, učešće mladih na mjestima donošenja odluka i u procesima kreiranja javnih politika. Tamo fali mladih. Ja sam pomenuo prije zakon o mladima. Mladi ljudi nisu učestvovali u kreiranju tog zakona. Dakle, ministarstvo u nekoj svojoj grupi je usvojilo taj zakon, to je čak bio neđe jul, avgust, tako nešto, ljeto, kad se niko ne bavi previše tim stvarima. I evo, vjerujte mi, moja malenkost i organizacija Studenti za slobodu, kolega Franeta, mi smo sastavili neke amandmane koje smo dali na taj zakon, kojima smo onemogućili da se desi nešto što bi značilo monopol vlade nad omladinskom politikom, gdje je pisalo da je vlada isključivo nadležna za sprovođenje omladinske politike i tako dalje. Mi smo odradili jednu dopunu tog amandmana gdje smo stavili da omladinsku politiku sprovode sve omladinske organizacije, organizacije za mlade, pomladci političkih partija i tako dalje i tako dalje. I na neki način rasteretili tu stvar gdje je svako od nas odgovoran i nadležan za ono što jeste omladinska politika. Ali meni je poražavajuće da se niko nije uključio u te procese. To je problem. Mladih ima, ali mnogo češće folklorno nego suštinski u politici. Reći ću još ovo. Zašto ja mislim da ih nema toliko? Zato što, kako sam kazao prije, možda ne uspijevamo da razumijemo ono što su nove generacije. Dakle, političke stranke često pristupaju sa nekog tradicionalnog načina sprovođenja politike. To su neki kongresi, mitinzi. To je jedna politika 19. vijeka, evo ja ću reći 20. vijeka. To su neke komunističke, neke i tako dalje, parole, zastave i tome slično. Mislim da mladi ljudi, a kad kažem mladi, mislim na ovu takozvanu generaciju milenijalaca i tako dalje, mladi ljudi koji su na posljednjim izborima i koji će na izborima za godinu dana možda steći pravo glasa od 18 do 22, 3, 4 godine, mislim da oni nisu nezainteresovani, nego da im mi ne omogućavamo prave kanale kojima bi se oni uključili. Oni naprosto, kao u dječjim igrama, mi imamo oblik kocke i kroz nju pokušavamo da proguramo nešto što jeste trougao. Naprosto ne ide. Moramo da im damo drugačiji šablon, onaj šablon u koji oni mogu da se uklope i način na koji će oni da pristupe politici. Političke stranke, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Evropi bilježimo taj trend, ne umiju možda da se snađu onome što su novonastale okolnosti. Pomenut ću samo kratko Francusku, u kojoj je predsjednik, liberalni predsjednik Emmanuel Macron na jedan nevjerovatan način uspio da gotovo uništi dvije moćne tradicionalne partije, socijalističku stranku, ljevičarsku i ove republikance čuvenoga De Gaulle'a i tako dalje. Oni su gotovo pred nestankom bili nakon tih izbora na kojima je on sa svojim pokretom, gdje je baš našao drugi pristup politici, mladima, bez nekih formi uštogljenih i tome slično, uspio da animira ono što su mladi slojevi društva. Mislim da mi ovdje tek treba da razumijemo te procese. Da, samo ću se nadvezati vezano za zakon o mladima. Čini se meni da je bio na brzinu donijet, zato se vjerojatno sad mijenja više od 50% teksta, vjerojatno. Znači, izradit će se novi zakon i to ćemo ga vjerojatno dobiti u toku ove godine, koji će, čini mi se, biti mnogo produktivniji i konkretniji od ovoga koji je trenutno na snazi, tako da formirano je Ministarstvo sporta, tako u ovome sazivu vlade koje tog ministarstva nije ranije bilo, tako da mislim da i to jeste jedan dobar pomak. Čini mi se da je ovoga puta uključen dovoljan broj organizacija omladinskih, makar u civilnom sektoru, kad o tome govorimo, da su imali priliku da predlažu neke, kažem, amandmane, izmjene i dopune zakona, pa vidjet ćemo šta će sa time da bude. Također jedno veoma interesantno pitanje koje se onako često spočitava crnogorskom političkom sistemu, je li u Crnoj Gori na snazi partijsko zapošljavanje? Pa, to je vas da goruće pitanje. Mislim da vam niko ko bi sjedio u ovoj fotelji ne bi mogao reći nije. Ili bi mogao, ali evo, sudit ću se, kažem da ne bi bio možda iskren do kraja.
Ja ću reći da ono definitivno postoji. Iskoristit ću ovu priliku da se nadovežem i u kasnijem odgovoru na jednu vrlo interesantnu temu o kojoj možemo u nastavku. Dakle, postoji, jeste problem, ono tangira najviše državnu upravu i državne organizacije. Zašto je ono problematično? Zbog toga što ne omogućava kreiranje sistema jednakih šansi. Nije sporno da li će raditi neko ko je pripadnik ove ili one partije. Sporno je da nemamo svi jednake šanse i da nismo svi jednaki bez obzira na bilo kakvu svoju pripadnost. Mislim da moramo shvatiti da određene pozicije u državi definitivno su političke. Tu govorimo o nekim ministarskim pozicijama, savjetničkim i tako dalje. Međutim, ne smijemo naprosto da dozvolimo. Evo, ja sam čovjek iz partije, ja sam funkcioner svoje stranke, ali evo i naša partija ima takvu praksu. Ne smijemo da dozvolimo da određene profesionalne pozicije pokrivaju ljudi koji nemaju dovoljno kapaciteta za to. Dakle, čini mi se, a to sam jednom i kazao, da su partije dale sebi previše za pravo da pokušaju da kontrolišu ili da utiču na sve društvene tokove. Rezultat toga jeste nešto što jeste pomalo i nezdrava atmosfera koju dobijamo ili smo dobijali u javnosti permanentno posljednjih par godina, gdje političke stranke svakodnevno opterećuju život građana, normalan život ljudi, svakodnevni život. Dakle, mi se nijesmo mogli baviti bilo čim, osim njihovim prepirkama, svađama, ko će, kako, što i tako dalje. Mi se nismo mogli baviti ovim danas temama. U tome je prošao i zakon o mladim. U tome je prošao i zakon o visokom obrazovanju. O tome su prošla različita povećanja akciza, poreza i tako dalje. Dakle, građani moraju da shvate, potrebna nam je takva građanska svijest da političke partije smjeste onamo gdje im je mjesto, u njihovu arenu, u skupštinu, da one tamo vode svoje diskusije i rasprave i da ne izlivaju u tom svom naletu plime sebe na ono što jeste cijelo društvo permanentno. Evo, javljaju nam iz režije da polako se približavamo kraju emisije. Dakle, da zaključimo jedno pitanje koje mene izuzetno zanima. Je li danas iz vašeg ugla posmatranja bolje za mladog čovjeka da bude dio da bude politički aktivan ili recimo da djeluje u organizacijama civilnog društva? Evo, vjerojatno će se mnogi iznenaditi, ali ja bih rekao ovo drugo, u organizacijama civilnog društva. Iako ja djelujem u političkoj stranci kao predsjednik mladih liberala i tako dalje, ja djelujem i u nekoliko čak organizacija civilnog društva. Mnogima je to nekad i čudno kako ja mogu odvojiti ono što jeste moja politička djelatnost u odnosu na ono što jeste moja djelatnost u civilnom društvu. Međutim, to uopšte nije teško. Ako imamo nit koju slijedimo, a ta nit za mene jeste slobodno društvo, otvoreno društvo, slobodan pojedinac, mislim da tu nema nikakvog problema. Zašto ovo kažem? Upravo zbog ovoga što sam do sad govorio, jer je politika sebi dozvolila previše da okupira, evo bit ću grub, da okupira sve segmente života. I mladi ljudi često se možda i neće moći snaći u tome i neće moći na pravi način da utiču na ono što su procesi i ne smiju da dozvole da politika postane nešto što će isključivo da rukovodi njihovim životom. Ja jesam neko koji je funkcioner svoje stranke i tako dalje, ali na ovaj način inkluziranost i u civilni sektor i tako dalje, evo, bit ću ličan, to nijesam dozvolio. Tako da ja sugerišem mladim ljudima da se uključuju ono što jeste civilni sektor, ali isto tako da budu neko ko će biti vrlo uključen u politiku. S tim što bi iskoristio priliku da razdvojimo ono što jeste partija i ono što jeste politika. Politika ne mora nužno podrazumijeva partijsku politiku. Dakle, razgovaram često sa svojim prijateljima, oni ne moraju biti članovi stranke. Oni imaju toliko načina da doprinose onome što jeste politika i tako dalje, da naprosto moramo da uvedemo u javni diskurs i čak i kroz civilni sektor. Evo, ja čak držim da je možda i civilni sektor često više doprinio nečemu što jeste racionalizacija i što su reforme na putu evropskih integracija i reforme zakona i tako dalje, nego što su pojedine političke partije. Tako da, eto, kuraže i mlade ljude da se pridružuju i civilnom sektoru. Dobro, nadam se da je gledalcima bilo zanimljivo, makar kao nama ovdje u studiju. Ja bi zaista o ovoj temi s vama mogao razgovarati vjerojatno i 2 dana. Nadam se da će biti još prilike da organizujemo slična gostovanja i slične emisije na televiziji 777. Hvala vam puno uspjeha u budućem radu. Hvala vama, brzo je prošlo vrijeme, tako da je bilo interesantno.
Poštovani gledalci, toliko za ovo izdanje emisije Crnogorska ekonomija. Sa nama je bio Amar Borančić, predsjednik Mladih liberala Crne Gore. Mi naredno izdanje emisije zakazujemo za narednu srijedu, a ja vam želim ugodan ostatak večeri. Prijatno!